Ukhona into engifisa ukuyisho. Molweni kuzo zonke izinkalo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wengane kwethu sila esikuthola khona amaciko ke laphana ke adlala laphana kwimpucuzeko Maskandi Festival. Kube intokozo ke laphana kuDr Buselaphi wengane zakwethu ukuthi aqashwe ngalesi sikhathi okuyinyanga yabantu besifazane ke laphana wengane zakwethu bese bonga ke laphana ke umcinekwa ukuthi angabakhohlwa ke nabo njengabantu besifazane ukuthi ke baqashwe ke ngalesi sikhathi. Thina ngale kokhuluma kakhulu siyacela ukuthi ke laphana ke nginishiyele nayi inkulumo kaDr Buselaphi ke abonga umcineka. Bafowethu siyacela ukuthi kabantu ke laphana ivideo bayibambe laphana kwi-comment yethu yokuqala ke laphana wengane zakwethu ivideo ene-sound ke laphana ngenxa yemthetho esisebenza ngaphansi kwayo ke laphana wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ke ugcina subscribe ugcina nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha si-channel siyabonga. Ngifisa ukuthi kini Happy Women's Month. Bese ngithi ngiyabonga Mcineka ukuthi ngenyanga abantu besifazane usedele lo mcimbi la si-celebrate khona impucuzeko for 10 years. UDr Buselaphi ke uyohlala njalo ethini nempucuzeko. Ngiyithanda ngendlela emangalisayo. Bangakasho ukuthi umeno Panyamani Isiyo wayoganina wami uyaganina wami ngondo ufa wafuma amabheka solo bona ubano ngatela bawa yaganina wami ngondwe ukufa sengiyabuza yibola mabhetshela hawu vele